Hi friend, hi everybody. Today I have a graduation for Chad. Siku ya leo tunakia kusikukundo hapa batu. Tunakia sherekea siku ya leo. Kumasomo ya watoto bako na graduation. Ndo hawa. Tunafurahi tutaingia ku live. Mtatuona. Tunasherekea ndo hapa. Ukote hivi. Tuko hapa hivi tunafurahi. Tunacheza na watoto yangu. Back so much happy. Yani kila mtu anapendeza. Iko beautiful. Kila mtu anakia ku graduation ya mtoto wake. Kila mtu iko anafurahi, sijui niseme nini. Bako happy. Watoto wangu hapa mtaona. Kajua kanasumbua. Tuko hapa tuko na record siku ya leo. Tutaingia live. Mashabiki. Tuko hapa, msikose ku like, ku subscribe, ku comment. Yani tunafurahi kabisa, wengine wangali nakuja. Wanakuja siku ya watoto. Graduation tutabaonesha. Ndo bako nakimbia watoto yangu. Umoja ule bako nakimbia, banaenda kuchezea ku masomo yabo. Hapa ndo ku masomo yabo banafurahi. Tuko wapi na familia. Tuko sawa. So happy today. Tuko graduation. Tunafurahi ndo wale na wazee bako pale. Tunafurahi. Esther Rebecca. Tunafurahi tuko hapa. Ndo kile kyote kia barabara kule kote watu wanayala. Na zoom. Yani tuko hapa. Uniforme za watoto, shule ya watoto. Shule za watoto. Anabeba. Yani ni hatari. Hapa tunafurahi. Pita huku. Come here. Tunafurahi. Yes, go. Ndo wale tunaenda tunatembea. Siku leo tuko na happy. Tuna record muone. Sasa tunataka ingia munyumba. Banataka anza sherehe batoto. Twende. Yani watu wanayala. Graduation. Watoto wetu wanafurahi, wanaenda kuma toilet. Watoto wanakia sherekea watoto wenzabo. Bafurahi, kila mtu anakia anapendeza. Ni kule kote vile. Watu washajitenga kumstari. Tungali tunaishia hapa hivi.